mane ntiase sa hwe obi anu a okope oba etwam na wo friend na senepa ese ohun ni ho akọ no bi ansa na wa senepe ema pe empe ne kwa se oba etwam amempa cho bra kwase ya wagimi ohun ni ho de ti na wo frɛ no ye wadie bi a ye wo reason ti e de ya de obi se won to aba on the reason because what to aba fit ni nkwada biem ebesi samri ohun hwe obi bawu obi ni nwewu obi ne kun no nipa na ka asem no se me na me kun na chawo na obehu ekọ police station na police pani agisika asem na da ho ne se me se chawo na obehu no ana twen na obehu no so obi ka sasa na se me kun no eyase me dangerous but Ghana for pani for take it serious o ma fa ne tra na no nim se obi abaye se obi de ho anwa jollof otabroji mem se obeku jomama ewu ni owu ye no TikTok atank se unko obeku jomama na watwa ne yiriti wakasa asem wo yu tie wo nipa bi support so ese so kasa the whole president Ghana aguye kura ni mase ya president obi a wote ne ba beti UK asahefa waso obeku president mama obeku na twa ne yiriti ya na mente Ghana ase yaw na ban bi bakoi wonu ntimi ke kasa ase mu eke kasa ase mu kura hwe papa je yon Rollins nipa ntenase Rollins nipa ntenase na nipa ntenase ba ye ntenase ne ntimi ke kansa ase mu afa ho adi because we be before wo freedom ana free a no me de dom asoso nanka obi ne ho an said the whole president mama nka sabta yaw Gaddafi Libya wo ko Libya mamu obi a wako obi a na e friend kwaku ata o mu change ni Ghana fo no because wo timi mo ni din kwa di no mo friend kwaku ata se wonim na bo Mohammed Gaddafi obi a wote krom bebu sasa de na wo bo ni din waye dan enti onje obenya mane enti no mo friend kwaku ata se ne so wo ye o enti honde kwaku ata no wo mo ni de Libya ni nte ase ayira wo mo but enne yesi democracy obi akekare yenkwa sasama yekeka na Ghana obi kasatie na nakufu ado obi kasatie bawumia obi kasatie sabe jenana ye vice president oba mame obi kasatie no obi kasatie John Mama president ekeka samfo because of say ye bie say social media obi anka bi azu be ko ni fie no ofabia ni fie o na de ni tibon kosu bi wo ho so a ohene pomo wi ase nyina bu no no okasati na okasati ano ya me se wo be ko say ni pan fie na mame ka se mi cho ya mani abrepa to bo ase me dese no mama tam kaka because eno me senke hwe eno be ko ya fie minim ya so why experiences ai ni bi da wo be ko ya fie busua fie no efie ni so kama obi antim ofamu nyina wu mame mu nyina wu enti obi wa ho nkoni krom because wo kwa wo duru fie na ne ra ho enti sa ni pa ya wudi o matami mi pese wo ta ni pa mbusa se wo sa ni pa ni bi wo busua mu a ana wo bi tifie kura na wo de emfa ne se ya fa infrantoma na me obama bi ahumi o pese wo ye ba fie ana se oba bi ahumi me de ni kofie na ye nkoto sa wo fa ne wo fie me se ka ba ya nyam hye nanso ena wo be ko obi fie nu na busua fie se obi antim wo bie pro na ye ntentan na teta wadi ho abo enso obi ti social media deep and mu bi atam edi wo hine pon bi atam wo ye dipa wo kasa wi na obi so be support no na obi abe support o aka na ye pa o za kwa bi ya wona yi se akwa no ye se omuko jan so omde ayi na ye show no ya be che no ha ba me ga se wa se da be twa John Mama yiriti na wan no ga na o de beto na yi no atinse sa ga no o ke kan samfon pa ma wo se just kodua mo ya ni ati ayi hwe ya kan yan zasem o me it's so difficult to me say me kwa gina kasati obi no me beta fidie so dia wo ye wo fie na yan me ka kyerɛ wo ba me godi pani bi atam yetene nya atem bi me wo ma wo krom ha se bi producer na me be ka sase no ma dwana kwatete ya wo ye na ebetuma tete enti wuti wiase asuanyansa your presenters bi wo mo kwacha se se nyo mowe obi abie na studio kwacha se a de o pen wo ka na o ke cancer no so aje tefa aje kakra hwe me se nsem twa adwuma no wo de begu ani mu nsem twa adwuma no me se se aye tan first nsem twa ni ni enim baby nsem twa ni baby auto abafa ene de obi ahu baby obi ato na abafa obi o so nsem twa ni o but eni kwasa ye sa hwe Rwanda semasiye obi koka asem o TV so akoka asa nipa somasiye cockroach kakao
no ka dia grow nipa bi ante ase ene na ekoso Ghana ne nipa to hwe me ka che President John Mahama enoma wo yeso so biem so no kwa free so a na MPP government obeba ne yeso kwa ensan so no so sa biem san kwase akeka ne sa no ma no o ma nya ya dako Ghana esasumdue eye Ghana eye dia ha obi obeka sa yi no oboa emre ne nenso ye amafo obuafu enkura buafu omunya sankwase akeka no na kyese ewose ye de ni di ma de sefata no ya empanifo ne ya de na nya yenka ba yehu ne kwa no me de bia meka hwe obi te se twenyo Jonas utie ne nsem bia wo ka kayo ba tem didi ne womu yaw yemfa tem didi enkansem me de mekan madi obi atem me ni obi atem but wo office ade bia wo ye e cause problem no meka cho se judgment no ni moment ko di obi atem take obi personal no e wrong enkura ne nsem o mo ka bi ho aye yempanifo no so ampa wan ka o mani mu a enko ye because o mayira because sika yo mo de ya wuntimi fum sika wa blockade sa o asa wo ye obi aye minister na so ye president na ye hwan wuntimi fum sika sa wa blockade yenkofo mo blockade bu so mo se sika okonye sika puduo e wo baabi se hye baabi no afa bu sa so betimi atam de abagana straight dabi ye be question e den na wo ya adwuma be na wo ya onya sa sika no yaw mabe makwaku meto aso Asem se o hwe wo man Ghana mu a enkoda wo mu bampanifo bi kura do mu ho agim se ewose ade ani die ema de se efata no se medika aka se abai bi bai wo kɔ wato nananom se do a wo ne hwan ba papa wasu me ka se mikro masante mampomprem na electricity pole no ebi gugu ho na JJ Rollins awanya ne ba bi ko otwe ne tia na omudi ne hu sometime no DC ya no wo ho no eno kwa na DC secretary right DC secretary sa papa no efe no Joe Pasasa menim so tia se Joe Pasasa titidi pa Joe Pasasa Joe Pasasa na no wajira na bobi se gina ne ti ti huru ayi huru no na ye frɛ ne nkran oba na bobi se ne ti nyi na yi so tro ayi adwuma sanete ti o kompnem no o ka kyerem se ne mo no electricity pole na beda ni gya si akobo no ti amana ni bi ayi enkwadwo ya ne nkwadwo enu ti so di jeja tam o man fa hu ni enkwadwo ne ya mpanifo no mo homene so enu ti ne wa sojafo ye de bo man hu ebeban si edidi o man pani atam ni ale wo bi wo kageti akina obi ene wo bedi na atam ya woni mame nka sa asem hwe ya wansa na kwaku bebam no my the way twato obi yese o ya MPP ni enti edi dwoma matem enti wo se eye na desi edi dwoma matem hwe mame nka se bi utwu mu ta MPP ni ndisi o mu ntimi nia nkosi awie changes bebam because ye nka se ekoto aba na ye ko ne se barot ayi ne wo a ye hwe anhwe wo so a ye hwe chiniye he o mo maka cheda no ne ade ye se ye mfi wo mo ambejai enti de ye koso ye kan woni unwa to obeka se o ne se nkese san aba no boa tam ne so pe wan to ama wo so obeto ama chiniye enti de pese me kama ni party ase ne se eye ne kure e de emfa ne sa obi didi dwoma ma tam wotia konwa so ba kan hu se de wudi na tam no eye da changes beba ebia na MPP beba ba obi so wudi na time and the president to so no onso ba bedidi sa president na tam mpacho ekoye eno na wan hwe de ntokwa beba Ghana obi ene okoshotu wo ba bia wo ti o obi ene watotu agu ba bia eno na hwe de ntokwa beba dako because koko abufuo enyini yaw abufuo enyini wote aduane ma wo ba ne nkola blem no dan na tikoto a aya gwede ne kokonye o aduane no hwe midisi wa me yesa mete wono wadan na kokwato o eti mo na akra no onyini ko no onyini kwa sa akokwo no wantia na yaw obenyini no sa akokwo na odi betwitwa na yire odi babo na yire anokwase eti de wo mu no de neji zanka ya ewradin shira no onye okese odi bi bade bia nanso odi bi aba before say ye beko no medentia so no ko bema aye easy beauty palace easy beauty palace o bo adwuma pa
ewo hada brakaha oye adwuma wedding etire ene enema ekitete saa no de obeya ma decoration makeups oye ni nyina me wo fa asene no pema sempa omonadamfo no no nti easy beauty palace obo adwuma ewrade nhira no yaw enokwase ma ewu mu a ye kan sesi anum ni se omom didi atem no me ka ho bi me ka ten defo no ye bedu o matem papa kwagu ya omom didi atem no producer ye ne free anaso go asema ya kan tem ne jane ya tete no ya radin shiro bia no nya ne kase na atem didi no ye ne yedi no ye na mutu ye fo no ye no omuno de afutu ma ye se ye nsa kira no ye nya me nsa kira da me di mpanfo no tem papa me di sa gozi da mbedo mi wuo be ba be fami ye di jeje role se ye mfato papa ne ye nyansafo me se me ye wo me nto aba ma NDC da me boa asu bi nkume ntonkone da bi ya me ka kire mo me MPP fan kofofie na mfirimfira pade afiem to ye me da NDC nyama kono ba de hwe ne ade na si me nyini ya mani fie de no aka no kora kire nipa onse ma bonzu obi din de abom hu dia ba no kore bi ne ye de asie mi krom go so kwan Rollins free so adi say Rollins na ye go so kwan Rollins ye go so kwan na me yakora na me nyini be me says 5 years me papa de me ko afuo me yesuje ba ye twa kon makwa ye gu kwan so edimu ntimi kira mo fofom sa akoduru ba bi omunuru ye na wa cross de aba wo fie edise se kwan re da we meduru mi fie wo this side ba ofiri ya na nkwa cross atwamako ye gu kwan so sa de akoka so am run about endu tie ma beke kan na mu de so na ntefa animu ha sa ko so am run about wa ko ye careful number U10 hwe kwan se de esi wa ye yuzu ga me ndi wo na utwi bi na mu ni abese me ka kire wo koyo na me papa ti ma ye sa na etwa sa ko ado ye se Rollins ye kwan Rollins free so ye nya e benya atamas odi sai owie ma ye friends John Dramani mama beto aso na so mu ti omo 8 years mani mama be pe biem no ne amfa ama na humaburum we ma be di 8 years 8 plus 8 16 achi ana ayasa bei aye ya keka ko afi yesu a yenya 70 bad fucking years Rollins kwa na fe na ase wo go so ma hene ye NDC ni kase e kasa ya nka fe no obedi da no de awuo me kwa yie na mra ho na me se John Dramani mama ba ye kura lo wo de anigye bi be ko ye bi quick se papa na wo ne de omo nyina ba bi ne kwanye na o ma ba ye omo ka ne ye nti gangan gigegege no mo ko sa pa ni we me du atamento obi awo Rollins udi na tama ya de jam me kasa jo wa ye kwa 17 years afa na asai na mi amanta mo de mbegu ya dide wo fa su ko video bu bi so ko ba amana be da ho afa no ma block kwa sa afele sa amana no in 34 years amana ti ma be dem afa no ma afele aye the Rollins ye nipa to a certain level say o ma wo ya de na odin suturo di akire odi ni ha ni di akire wo ba ya ye ni yie the same person say o papa so wo mpe no odi na tempolitics ndia obu na odibo Because some miss amena na me wo na kofo ya me wo family fra pedi afie mu medi NDC atem because me say me yi power na me hunu so nyansa no edi o ba bu me sare no wo ya ade be di 17 years na me di na atem asa me nim ne ye o ba bu me odi buro mama bayi so ya ade be ye papa ba buare na di na atem na senko no nim na komam so onfom ya o ba bu okay Nari don't go for the buy. Or ya de papa, no fizu ni for. Obabu Bajum Bonnie, obi any position. A DNA position more. Utimi ya banera to mampany no chinani. A rana cows a one, well is go panisum. Minister Obon, ya bonazum quine. Okocho be quiet the bachelor Rollins or heavy, and I don't know to got a colony and your quano, or friend by parliament and of Shinizum. It depends on the result within a tamoa. No, you Griffiths, and I use Griffiths. No, sad to me. No, Griffiths, why I have cash be a roughly jamasi. You Sir Rowan say, Baukum, now a minister now one was war bar. Sikan were 21 year quana, 1 year crown as a gusso, not jelly befaso.
When was wo o fa so na abo di na chi o ko be fere wa bo na mase na edin secretary wa fiase e bi dankwa me na me ka cho o ti asem na say ya nti ono ne bro no yemfa ma yemfa to wo ne edi no no yentima ni na tem no go ba ya dwuma ni yenti si ba di na tem ase buwa na umu ade ba ya de papa wo mo ye ten wan fo bi an go school na mo ko ni e school ga ga mbabo wa jim benti no wa re ya wa se wa babo sesai o no so nim zu wa jimi wa wo ma bu du an fo bi an go school na wonim nya za ba yeza o kan wa jimi street na ade anaka ho ana na me de be de woto mamudu me de ana na ye de o de wasa ko ni ska ga pa ku de wa jimi wo ze go ku kura wo su ni tika enti ben fo ne ya wa ye ne ye pa ye ma ye wo o mu wuru ne ye pe no mo nya because do abato gogogu yaw yetimi bo atwade ma ye nu bia ni fira minimo bi wo go so odi MP bi atimi ye de tie ball na ni ba kwa sei MP ni share ne boduro man 5 million se wa anwen ni ndi eje chese maburu no do ye mpanimfo ba di jimi ba ho ye be ka kire wo o mpiase ma jaye wo do ya nya asem okay upwa ya asem wo jai oman no eduru ba bi a ye ya ne ama oman no ekosa o efiri se nipa bi nim papa me kanda bia se empanifo omo wo mam omutu kwa ko broni krom yante ahronto ho omo ntento bomba gan on bete ye ko ya na ye ba na ni ya tete petrol so taxi driver da so je ni omoje rollins abere so a obafuru kan bi bo sa abo na obabua pake ka no eto onu ni na temenye ye we de aban ba tra so mate so na temenfo obu omo amo no he o de say economy no won ye be di watem o mu je le bi a odu be na traffic ache o be wo no direct no how be no see from no wo di mu bi pake ye wo sa wo pause ya ni pa bi ye bi a o mampani atames wo ka je ne nkrofo se mu pake mu kan si ho na mso mfo trotro ne hu o mu a temamfo no bra o mu bre ana hwa na ele obi office me say 10 glasses wo fiti na wo ba na se kwakulumba be kana se ba wo fiti ya ne wo nu hu na mu ka cha kwa no ba mini wo wo se 10 eso ba na ne ka so e ya ta meslo bi to fie so se ebo amala mi wo bi ya first president ai fancy kwa men koma ya wo bet ma chembe bi ani fie pa e chembe si wo e ma to bi che go de che me pese mi wo ya wona ye host wo ba jo me nim be fie se akwa men koma ni fie shine mu ne si wo mu bi ngisi ekobusa na no ye mpanifo wo mu ko wi ya wo emu ya but ko wi fie a o magja hoko ye bie ba ko fie cars na me ka ko 15 eno ne ye ka che ni pada ni bia wo ti wi asese ye ka che wo se hwe no ma bi ye sika no ne adia etemo wodia na wodaka mu a hwani ne nso ya wonto ye kwaku eduru ba bia nyame twa akwa edwuma pa it is also Ghana fo nyina sika na ba ade ade ye ya nyame betua aka bese panifo yale gudam no yawo ba na ma ye wo mo do so pa me na meka chow okay ene no Sompa Asem Mpe Nipa America gazi etwafa ba bia the politics be fam na yen kanche regional minister ene MC ya waba Asante Mampon municipal se onhwe adwira kwa ne so emse sata so se wura so jeje kwanya wo ye no mfre petepepe no abuagum ababia heavy trucks ene kan ketekete no fa no regional minister wan we ye ewuo na start sa no accident bi ebesi sa adwira kwa ne so no mo de mekwa akotwa foto no na me de ba betu TV so akere mo enso amanfo be yenhwe ha manipa ewu ombe wu awie no afi na ni bira ba amanfo de duku abo mo ye mo awie no oko kams ye mienka yanko ene yo obra yoko ene wuku ada enu te yanko nan obra yoko dwumadie no yensanim kama pa no amanfo afi obra yoko no kama pa amanfo ani abre
Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pace setter, sciatica commandant, sciatica researcher. Any friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say obien who obeka me say e ba sciatica de wa bin wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obey 21st clinic afrim 21st clinic any majuma. It is a wobin popesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mamentso mu fi se bia watedi no edi na ye wo de nanso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wotia na anu maame bi se sciatica no akosi ago Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba Beba se me di me bato if se din na de na se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo a na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo a wonante kakra bia na wachia yare eye wo a wontimi ni wukum na wontimi ni wo yire enna yare eye wo a wonam ho na wo so usisi yare ye wode bia na woto ase tutu yare ye wode bia na wosiremu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wogire hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye badin edin na de ba yare na nya de edin no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na ebi ni mountain so this a 21st clinic no a year 21st clinic 21st clinic sciatica nro no wo kwa abonte na wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntena se na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so ma me 21st na so at yes for 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minim ni ameka sa yare na free sisi e chifa wo to ase na fa usem na fa wonantu na besi wo na ase na e kawo na e hyew na ye wo je amo ye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa sese aka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ni ensa wo yare ayare sapapa aye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo nipadua be bone nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo be bo nsem akase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me siremu no ebesi ase no emu atene nomme ne timwa ye ne de adentia aye 21st clinic it is a wotie me ene edai e wo Sompa 96.5FM Accra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wotena se kakra bia na emu ka wo de wotimi se entini bi etwen wo na se etwen wo sirem ene wane nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant aye pace setter wo mo ye researcher aye 21st clinic na 21st clinic na aye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo sa yare bi omo ye hu adwuma ne mom sciatica no ene wo de agidin ye bie ye nkra bata bebre se de be ya ye betimi asom Sompa 21st clinic ya tre ye ntaba mu ya tre te se akokọ bati obuto nukosia so akokọ batan a obutu nukosia so ye pese ye ben o etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya na da bi ya bia ni nyina bi etisa wo nkran a se Tanton Hill runabout e won ye wo se wo fi Achimota mo na eba ase wo furo soro akotantra hill no wo nsani fa so ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi Amansama na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a e wo nsabo nkum so ana mo nso so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no edan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo wo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN bank dandada no ye kuram
ɛna nkranza yɛ ben children's park mo nso amu watakwa yɛ ne roman stores ne di nhwanimu takoradifoe afie kuma number 9 taxi station ɛno nso yɛ ginam brekum gonso oboase eti ɛbɛyɛ simple ama wo ɛno nso wobɛfrɛ 0540 311311 0540-311-311 TBM number no sa Roimo coordinate synchronize align kama 0540-311-311 Yangway 0540-311-311 simple 0540-311-311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa adwuma pa 21st clinic sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mu ache okay we aya Sompa Asem Mpe Nipa santema nya dia tum se beko ha se nko ha nyame ne hene ya kokko ya nim te ena ye hwe na yade asembi to aproso na sofo na mayade sofo prince no bi si wasampa oni wasapa only say na one space o space dan ke fai but e be fa de sa o mayade o ma preach kama but in paya ye bone se sa gidi o mo nwom ene o mo preaching e ye kama nti obi a wo mu bia oni nana mo so asem no sa esom no se wo komu a hwemu ntotoye ni mu nsem ansa na wakọ yempe rodurada na anu se tra na gidi sofo bi edi nsemfo so obekaya ene ye ka ho asem besi nesim ti ne sofo prince aba no ma be preacher to nyoma yesom so mo ho asem bi ba mo meso emu ni yedwumadie no ensipi because gidi asore no yaw enye yize ya sore ketwa eti wo mo hyehyɛ yi ba ya mbɛta no mo to me mo se na me hwe mo din me se dwumadie mo betimi de because man no ya akɔnɔ short as enti se mo betimi na mo to no mo de ayaw yemfa ne saa nkɔ me asɔre bi a wokɔ bi a wonim amamre no yɛnsɛe amane ye ho amamre ne kɔ enti enwan mo ma ya de sofo prince ya de pa wa preach kama emom saa tare kokɔ na ɛhwɛ mo so nya kofa bi hyɛpɛ na kyese wo hu se emrada ho e wasendua no wasem saa ti wuntimi dia men ko ho wo be ye program wo be na obi yes wa da wo kwa so be so ko gidi besi nesim asofofo mpanifo bi ameka we ya we nko anim okay dwumadie fiti ase yedika ka kyerɛw se momfa nkyɛ me saa kwa no so abadie ene se obi ebedu yire de he na eya so obi fa wo ba na se obi fa wo yire de he na eya pa ni nyina akropo twadi ampon boy se emema mfanyi omani ma so mfanyi omani ne bre na so na eye ne kwan so a tamwa ode ya saade no o qualify enkofa ni guase bi ama enu ti abadie ene eyire die no de he na eya pa we de ye nche ho pi omo asamwa simana ya we de enkwagia na yabua megidi sha asem a wo de abeto dwai eda bedwa srada yadi ka kansa abadie ya ena da ho but nipa bi nkomu enhwe emu no ma na na me be kire wo no ya utie me atiefo ugina he me gina sha ayiri die ya cha abadie okay ayiri die ya abadie wa ba kra na wo ka de but wo se wo nwa ba sreso ma ena wo so wo yire seven pre and oba ni ho ofese de obi na be fa na ko ya ti asem ni ye pa o mo me fa ne kwanya adwuma ne se wo yire oba ni ho ofese de obi na de ne be ko be ma wo oba wo de anso obi fra kente na wa trance na ho abani efe ya be pakeka ni abe ji oba wade
near the neko, dear Fenno. The Mudu may be a cranny to share Montana Casacha Nuntia. There can't go to me, Jim. Name mum. Well, you did the one walk about who cannot in a buffy. Yaw, dear friend, broken heart, and then at the back. Once will be up for Bibama broken heart agenda. Yaw, Jim's way, I had a John. Debbie. More. I just don't want to maybe I'll be there, the other John. Yaw. Messi, why a back say you're funny back. I'm a broken heart agenda. Been see that. Broken heart, she will be a subby. The girlfriend in Po, young quiet and 1 day, and my papa and mammy. Broken heart to meet you a dinner. Now, you don't know. I hear no. Yaw. But yes, some night Canada, seven prejudice, all bonus are grannies on your yard. Dear can say, Yen papa 4 pen, Yahu be pen. And one say, a grandma car was a bear man on a number try. Bama, Brafia Ben, what in a fanico. Tete Oko baby, who near some. Ya one your own nearby and chill. Debbie. One your offer say and chill. Oko wallow bar a musuo. The betcho. Ya betcho. And I do but quite a friend say, in fear a boca. Because. Esaya manie wabo musuo emom yaw so fa wo yire se den kura na no yire te ne se 7 pe no twasomdwe kwan so yaw wo ani je emom yaw na no asema ye kan he be man wotena ha wo kasa no ne kasa nyina no he won se dipa no wote ha o cause na de no obi di chance nim to won se dipa. But you are not making minimum sadness will be better men as I may be a cadia. Nims be beyond the what the father be a dear on no baby. Nemo, ye and neck. Yes, you catch your brain and what I said, what would you would they win him the Ecoswell? The woman said, Bon comes to me more be a d. So no swim do a back candy. Win him yow. Messi will be foul here, a chest will be a foul. And no question. Yow. When you walk up Bessia and I will obey. Oh, Bon Hooker. The amount broken at and Kenya broke out in Kenya. Investment away investing or ban hono. Anyone ban one what come no one will bound con muda. Or ban smoking would or ban kissy would that. Or ban so mama feel it that. But we don't feel you. It is a case will be found here. Would the hawk run and there so we know. Some will be feeling was to show them. Now should be quite no ban wada. And then they broke out eba. To think care obey party the Mayani. It is sick be a good no maybe I'm a tomano. And son of Bama broke Bama when you're broken at not I'll be a show or Toman and Fatano. And no what they come branching into Kuma boys a wushu. Member should broke out a man members. But me who say will be 7 prejudice, yeah, funny back. And what the brat and now okay can some. And I say, well, soon, and I broke out what that went to me now. Debbie! Not just Obi fire in the man to me, Chesacan. Aye, yow, Obi foul bar. And your news. The country. Yeah, Beccan say 1 real, year cry now and the Wobano. Or by that quite oh, I can say him. We are Berman and Yanis will be a far banas on plan. Oh, no one or bad boy, no one or bad Pia Bontoma. A year chasso. As I would be chasso. Name Opam will be my foul in a red. When is Sikakwana will come? Who come? It's yaw, media, Saka said that hope. Sir, Obi Befa, Banu be before the Yano. We hear a yachin be a yaw. Now, some we are trying capping, meaning to be a cat. We am Obia Merife. We hear, so will be so Befa, and Oba. No, cause up WWW. We hear the yaw, a musician. Obi Fow here. What you ma crash, and what you ma crash, and what is a brandy or more what you must intend and your cry. 21st Kennedy Siatica expert of for Yanko 21st Kennedy. Now, your friend Siatica, Yanko, na Yanko to us here. Yadi Bibia that Yanko 21st Kennedy, Babwapa, Kumasi, Sham overseas you, and Abraka, and our war. What was a cancer quarters called Johnson and Cransuan and Cranza Techiman, Ubu 21st Kennedy, 15 branches you, and your Ghana member 0540311311, 0540311311, and 0249311311, 0249311311. Do papa to me to Coquas here. Now one of Coqua Quadano, how a mania enter one sure, Jana Moja Frimuba, when you show your wisi or of what you are now, one of my
ohene okwa uminim 3A coke capsules cocoa master no na make come for am dia mo wanwumire se betumi atu cocoa na se utie ni yi 3A coke capsules cocoa master ubenya bia to kolina keba dani heba misty heba apidan odofo yamfre wo mo over the counter for mkotobi montezo mfa so wate 0546107107 0546107107 odofo say diabetes no eye prostate na infections no eno na tabita clinic say free screening wo de eba na za free screening no ya de bibre bia de do be fa mfidiem na wa maboduro na duro no abomirem eno wo de beje wo odofo wo say atasoma so pentecost asore no eho na free screening be koso woni edwa no na edi enhwe nimu odofo anopa no nwotwe enwumere no nan wapon 0202347647 0202347647 tabita clinic free screening and I make come for number amount women of faith was the Lord is our victorious banner one ni adaswa and aka abom Mrs. Genevieve abrefa yeboa odofo awieye bremokru potwe dia ponyankopon amama mi nhrewu na emma wo wade ye mfinhia pii finhia bebre na wonya yefunu anwoba no sese no aduoso ni akire ena wo mo anyenyem a enya asem ketwa 70 ni akire ena wo mo anyenyem enya asem ketwa cross come and see was bra na ebehwe de krupotwe de ampo waye wadana ni monyama di akire me orofo na wo ho wo ye den orofo wade ye no ache wade ye no unya yefuru enwoba onye mu ana asem human of faith wone Mrs. Genevieve abrefa yeboa ohnini adazo asro mosia kamanchiri mu no nyankopon kasa won ho enya asem ketwa kra odofo ye dakopo ena ye yesi wo se ye de kwakwa akotwa awurade anim ne suo gu ne so se de akam bia no onfa emayen efiri se wono ene esukyire no ye ni suo ebetumi aba ye tachima community center na dwumadie ekoso ye 23rd August yo anopa no nkrompa mu pepe na dwumadie no afiti ase brantem no wonya baabia tana nyankopon enwosra no bi emra so no watumi afa yefunu na wode awoba anyomtofo bepiem ewo dwumadie yase adom fosti minister Audrey Japan ena Mr. IBG womo ena de nyomto ebaji krupo twedi aponyame etata na kasamafo bepiem ewo dwumadie yase General Moses Osei Prophet Pa Mrs. Vida Fosu Tabiri enkane wono ena na katikisi ewo Trinity Presby Tachima orofo yemrei na yenko Presby community Tachima community center na yenko twen awurade anim na dano nyame beye nyame ne ma ebeye ne ma a human of faith was the Lord is our victorious banner. Indeed, the Lord is our victorious banner. And uti Tachima community center ohnini adazwa yesiano na nyankopon dum odi adum no ebi ensan emfa wo express group akwantusemu yemfa kodano akutusem bia broni krom na peso okọ adwuma na peso okọ ya disua na peso okosua express group on de wo kro no wodofo yenkoi akwantusem yemfra wo mo ewo homa we so 0552 822-7787 0552-822-7787 akonto bia yemfa koda express group Codis Healthcare Limited ono ena dia fidie nwanwa so bi abadwa so na fidie wode aba no ono ye de check ye sugar level said ye beya ebema ye sugar no anopa bia ye check ya ne ye hu ba bia ye nenam ne apadu papa bi anom code free and code free plus fidie wode abadwa so no orofo ko pebi to wate yenko adia pharmacy Ozos chemist Jab pharmacy NNA pharmacy and Alansa chemist yenko pebi to ne so yemfa check ye sugar level no beboa papa amanyoma akonkan 0540647867 0540647867 Codis Healthcare Limited do one afidie one so a wo de abadwa so no wodofo esika sompa sika kasio jisika tu botom tia star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash send the call all networks no select Sompa FM obema prompt messages or for sheshani nyina akosi kire se twan sika beba wo sika beba uni fie du nwotwefo asem koso na essence National Lottery Authority on social science no libi no laba a mega cash lucky boss was even big pa na nanoma kuafo se fertilizer wo di ho dance na kotobie OCP fertilizer na make am for na media mo na nwumre na nanoma kuafo na se me kan kire say ya no buy no be so do so no
wotumi ate na biribira no OCP fertilizer OCP Ghana Limited wom de abadwa so ebibimam ha nyina no wom de fertilizer di dwuma pa no ko ne kobusa wom OCP fertilizer eno na ebo wom pa yekọ nyekotobi na yemfa eni adwuma 0345909437 0345909437 OCP fertilizer ena me kamfo na me de amount sofo reko herbal clinic yuko na sofo reko se kurasi aduru na sofo reko se aduru wodi abadwa so ukoko no nyina abekọ usisi yade ni nyina etu amem pressure na down so no be ma untumi empem ebompam na honam immune system no eno so no ebetumi apagya no na hoden no asa kwa no be konde tia honam yade ewo honam duanim no atumi akon ede ajopa orofo sofo reko herbal clinic no na me kamfo nam dia ma na sa kurasi aduri se upebi ato Freddy Menseba Kewu Oboase Tam FM Techima Free FM Boga One of God Pharmacy and as a promise heba edum ubenya biato now so watumi edi wadi juma sofo reko heba mesha na me kamfo na me de amano 0248672271 0248672271 sofo reko heba mesha orofo yekope achira kwai na nyoma enkonkai enso enfamai kama pa Novigi Studios ufreo Novigi Studios say utwa insini ye Ghanaian fumu ni beyefe se auto party adore no orofo yempa de bi efre ne kai dum video ni bintro ebeboa pa ani se krogen fe kama o ma mi wo nu o papa de no wa si wo no ye ya de hia wo ye o ni atwa bi ni de ato da chi anko ma bi no ayen kai dum pa no Vigi Studios ne no fe papa na cameras a wo use no ano den papa o say omo wo malam enkran buni mantem kropo mu no malam abase off first Kokroko Street eho ena odi onjuma orofo se ye pe camera anu odene na ye dia kodi se adwuma dia 0574715778 0574715778 Novigi Studios ena me kamfo na me dia ma no kama pa ye abedie ene yiridie die he ena ya so obi be fa o yire ana so obi be fa o ba die he ne be ko de dempa no zigizagam Asem foforo the nation's uncle ya we ari ko bonjire li pe biana onye obi akese ada na wo siri da wo di bi bala let's wo di bi abala say o mura kwan ya to ahe me ko say we yi be de den nti no de o say de ya ye to aba melusu no na misimi hunu se min lusu na mani aje ya abedie ya chen yiridie ya ngomo se jo de to form na oni peti nyina ate ase ansa no mo ho me metami favor me ya metiwe udi me yire nhye se odi mba obenya nse fo bie nu abema tiska ye no abema bema fofo adi no tibema wajunu buda no yiri mu obi di na hunu se wo mpe wonya daw ono nni akontu obi atu o meye bibia amu abrabo asumdiem nu agya na kwan enkyere se enya wo ya baten toba bema bie nu we ka wa bo no ne yiri ho so chen ne ba no oni tiri because obatan bi wo ne ba no spend ka bia wo no se akran be ba be titiri daache se fa ye sa amfa na wo akotuma ko wale ne se wo yiri o tuwa ne na jane ne na ye so de wo de nsem hunu ka ne ho na untimi atena ba bi ba wo ba ketwa sa akora ba wi ase a yaw na wo ye calculation akoti so obedi 25 years ya so ye bademba e yo bi a wo te ya wo akoma mu a kwase ye di uba na e be hyewa chense obi fa wo yire se na bra bonu a e be hyewa chense obi fa wo yire wa hwe ba free day 1 no wi university na wo se junkie bi na di no na sebe sole mutia pese mutia se na se akola we yetimi aba no wanyem na papa wo ko fere se be ma be no ni no beta yo father bebel bia o mi aso ya ehia mi tim me bia mi te no a na nke de wo ye a ke o jare tena ba bi
befa brokiati nim no enko ba bia watimi no ba atena na wo mienu miensa saa ba no mo bi fa no a ne ya ne pa ye de hia a wontimi nya ho nkwa asum de ye de abrewa wo koku we wa ye de ebe ya oya enso ntesa ne yete no obi be ka je so wasifia mo ba ankwa toka mo ba ankwa yesi amese so de ba wi ase na ye be ma wotete ma spend wo ma ho a se kwasia fa wo ba ebe ya oya chance afa wo ye because oba wo tie enim nya be ma timi ye wo abrabom no onko fa ni kuna chinto oba bi obefu ochi oni tire ebi kura no ni mfie no kura ankwa ni mu wuti asem na se wuti asem na se enti be ma bia wodo wotema na onimu maye na obo ma ho ka no se kwase afa oba ho e hye ochi so oyere ko no ka se wale kura otwempra na so oba no mo waja so wakokura mprenya privilege woni ya no obedi agosi dabe but oba na what your school fees free problem university base what pay ni nyina no we school mra fia wanyam o go fro ma ga yo father way me sa toy sem na na menye onyala me ngo ne ma anwa me do na me se me ma wo ye wu ntem na wo ho me ma wo ma ya no mu ta wu ntem je me ma wo me ma me no mka chiro me ma wo ma yo mo ta wu ntem je me ma wo me ma se ne mama do so se be no o se kra ma kaka de ne we na ku ti be ma ko ba ko ni ye nyim no na anya kwa ba so sa artist ka we ne nana o ya de wo le suefio yo mo ni abusia no o ya de ya kanfo ba ji o mo na tum kwa ko 2 di 6 enti mi di si ni se amire ya mo ami obi akwan pa na mama me mere ze di alo ko me konza o le ko peke ko o le na be fasi bra ya me si amwa ta mi fasi bra so o so bi ti abra puni mi no ya se o be this time o bat o le peke na ati sabe abadie no ofalumba se obi do ba ya pa yi because school fees are watia oye ni mi letter right o mo bi na fa be oba ya sure o bi na ka so oba okay Lawson beverages say Lawson law chemistry any Duema capsules no bebo pa Duema bitters and ginger licor no bebo or for yenko pay bi akira kwai na yemfa check here half 0242133577 0242133577 or see Duema bitters and ginger licor trebi nejina na sort for inye bia ni bia de eno ane klobie na klobie no abedi to ne aponto ni nyinada klobie e na cost oni fie du ngotwefo asem koso oba pay for klobie enye ma bia eno ene klobo 0554931131 0554931131 0548931131 abedi ene yiridie de he pa ena eya hello me ba to mo ani o commander ni jo aso asante ache no ke commander yeti o abadi de se me ene me bati ho na me ba enya kora no ye hu a me mo hu kora na me ye ko ye hu no ka sa ya dia na che se odi sisai yiridie de ya pa no ke yiridie de ya pa hello baby afrefre udi katache yanko yanim metata mentani go sure be board day what duty nana amenka ni baba na to no kwadwo yanko ya tam no abadie ene yiridie de he na ya maka papa no to na o dai kete ko enya pale si dia mana na to na nchentia ke mata ya ni si di mo no san to na jibe da ka ma mada me ba no ko ke me am ba de ga mi ya me ba de won ko da don ko mi de mi ya no okay hello baby afrefre udin karache yentio ata ba da free offenso ademra yentio offenso ademra sama jeusu me tai omna to mochi ota omna samochi okay hello kasa hello ofoso be me yei amedia
ame tongana bring prize o Nana One aka Nana One Collections Mr. Enoch anu na wakano Yete o onye mfonso bia na me make na say yedie ne badi tete ya Ofoso wakaka na chichi no mamesere wa am say Nana One me tewa Ofoso ya se yiridie ne badie die na ya yakoya ni bi ba ko mienko mebre no we die yiridie ya o die ya yiridie ya na me ka se na se meti anyimre na okay yiridie ya pa hello 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 Hello, my Ethiopia. hello Sompa Sompa TV Asem Mpe Nipa nie me pese me kan ba program so bi. so na ogina yankoya nim Ya me kan nya ne se afa ita falumba ki. Abadi dama no okay hello Abadi ya hello hello ai na frefre udi yetio ya chambedi hello ma Joshua buru katachie Kasi free master boss, kasi free master kwanta. no ke yentio Master boss, as master kwanta. Udi your last me your karma was. na okay Mecha abadie ya electrician na wo enkwanta no Ayo. nyame nhira o se badie ya pa hello Hello. Good evening. ma Joshua last caller Oh, me ba to we die yiridie ya pa me ta falumba ki yankupo nchira. oh wajira o se yiridie okay aha ena yade dwumadie no ebesie ne ya kan kire wo se se opese o join Sompa Mpe Nipa WhatsApp group no a number no 0532 663264 0532 663264 obi twa administrator no high utwa no high a obe ado na enipa ye no ho no onso watumi adi akire eno ti ye de besi ha abadie ene yiridie na chese yiridie no ya pa omna sam onya nsia ofalumba so enya miensa na chese otisika kware oba o chance adidem no obi be fa didimu a ye papa nyanko portion ne woni monya mo chena na mekoye maasi nimpon oba pani ya ne hia ewo asante mampon enkwanta chena na mekoye maasi nimpon na wotweda anoti ye kwani akɔhye da ye de ebeye yie no afia mponua ewo afigyaase eno adamene maame di nkomo afia mponua ewo afigyaase ene eye na woda pa happy birthday to afia say photo no ameduru ntem afia mponua ene da tv no so no anoti nyame ema no kwatenten na wo manu hunumu enkwase na do de nsambe sombia nso entumi enye enhyira pa wochena ye kɔ ni akɔye masi nimpon ne na wotweda no ewa asante mampon enkwanta Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo ye kɔ long time